sportski pozdrav. Danas ćemo pokazati kako je u paru najbolje vježbati fokusere. Krenut ćemo od najjednostavnijih tehnika ručnih. Hop, hop, uvijek je važno da je dovoljna udaljenost između vas dvoje. Hop, hop, s ruku, hop, hop, prelazim na noge, uvijek mu se mičem korak unazad da on može korak, hop, napraviti kako bi udario nogu. Spojim, hop, 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 korak prije noge, hop, hop, hop. Uvijek je dobro kad držiš ruke da su usko, hop, hop, i da daješ otpor svom partneru. Također kad držiš nogu, osim koraka unazad, da ruke budu čvrste. Hop, tako je. Hop, svaki put korak unazad. Hop, čvrste ruke i otpor. Najvažnije je sjest na udarac. Nakon toga može preći na malo kompliciranije tehnike. 3, hop, 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 lakat, hop, koljeno, hop, opet korak unazad za kik, hop, 2 kika, hop, hop. Odlično. Nakon nekog vremena tvoj partner i ti ćete se upoznati, te će te kombinacije biti puno efektivnije i puno brže. Hop, tako je, kik, hop, tako je, ja mu pokazujem, on radi. Hop, 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 to, hop, hop. Jednostavno mu samo pokazuješ udarce. Hop, 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 on ih mora napamet znati. Hop, hop, i u istom trenu mora i razmišljati o njima. Hop, hop, hop. Nastaviti trenirati i vidimo se opet.